Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ikinyamakuru bita Igihe cyatangaje inkuru y'uko hari umwana w'imyaka 15 bivugwa ko yaba yarasambanyijwe na Sgt Major Kabera Robert wamenyekanye muri muzika nka Sgt Robert, ndetse ko uyu muhanzi yahise atoroka akaba ari gushakishwa uruhindu. Amakuru yizewe dukesha ikinyamakuru igihe.com nuko yasambanyije ari umwana yibyariye. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ingabo z'u Rwanda ku manywa yo kuri uyu wa mbere rigira riti: ishami ry'ubushinjacyaha mu gisirikare cy'u Rwanda ryatangiye iperereza ku byaha bishinjwa Sgt Major Kabera Robert aka Sgt Robert bijyanye no gusambanya umwana wo mu muryango we. Rikomeza rigira riti ibi byaha bivugwa ko byakozwe tariki 21 Ugushyingo 2020 mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. RDF yijeje abanyarwanda ko ubutabera buzatangwa mu gihe nyacyo, inamagana ibikorwa byose bihabanye n'amategeko y'u Rwanda cyangwa se indangagaciro z'abagize igisirikare cy'u Rwanda. Yakomeje igira iti ibikorwa byo gushakisha ukekwa birakomeje, ndetse kandi hari amakuru avuga ko Sgt Robert yasambanyije uwo mwana wo mu muryango we mu mpera z'icyumweru gishize yasinze. Ingingo y'133 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano ivuga ko uhamijwe icyaha cyo gusambanya umwana ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Iyo gusambanya umwana byakorewe umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo gusambanya umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 byamutera indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, mwibutsa ko n'ahandi wakora amakuru meza kandi yiza batari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.